asem emu na anwumre nso yasan atena ase yedi nkomo ewo afidie so yebisa se honhon kronkron adom akyede a ode kye enipa bi na yeka kasa hodo yesan yadewa ene ne yekeka ho no ugidie wo saade ne ho enesen ne enti a yebisa saa ne se gidie no bi kyerɛ sɛ asomafo no wie wɔ mu nnwuma no saade ne nyinaa esi ebaye ebeboa ma wɔ mu tintin asafo no na eno achie no aba wieye nyame wɔ kwan foforo a ɔfa so ede sunsum kronkron ye adwuma ɛwɔ yemu na sɛdia ehuna asomafo no abrɛ so ene kasa hodo a obi a wunnim no kura na ɔtew kasa ne ne keka ho no ɛyade a eno no de aba wieye obi a wɔ ne gidie ene sɛdia wo setensɛm no ase eno nti na anwumre yebisa wo sɛ ugidie ene sɛn na minim ye sɛ ne nso wobɛyɛ nhyira kai sɛ yɛbɛma wo kwan na wafrɛ abadwumadie no so 0260 196062 0260 196063 number mienu no nyinaa yɛde bɛyɛ adwuma anwumre ka kyerɛ obi no no so nka kyerɛ obi sɛ ugidie ne sɛn yaba bio ene yɛ kwasiada nyame adom yasan aba yɛba abɛtoa so ene anwumre no osempakani Philip Kofinyan watena se ewo yefie ha Market Circle Church of Christ asafo no mu na ofi eba na anwumre yewura Labi Evans Labi obekenkan twro no ede amaye nye ono nko obete ene fofora eka ho a obi nyina beboa ma ya kenkan twro no na yatume akoyanim na yebegye gidi ahodo enti no yebefa sima beye numa edi yanim na yakokumase yene asofo no bi nso akwaje wo mu gidie ansana maba osempakane Philip ho enom enti no monhwe eno enso na bra MCR boa ama yakọ kumase no yenhwe na yentoa so na yenkọje ehonom adwenkyerɛ na wɔtwe etwam no kyerɛ ugidie enenso yebedo sukọ akwa ekyiri ewo saasem yi mu na afi yede nkomodie no yede ahyehye so ama bibia aye kama midin ede owo ahene echampon wo hwe anwumre ya DJ Ken ono na ode ye ko Facebook no so Sompa 101.1 FM eno ye Facebook YouTube no Sompa 101.1 FM well mayenko ahoma no so say CI na yenkoje osofo ensugidie osofo akom pre a owo Church of God Ghana asafo no mu no yenkoje ono so ni gidie ewo enkomo ehu na yemra osofo anwumre nyame asondwe enkan right na mejiri say wapomu ye de right yo ye di dwuma ya to din say ugidie enesen na ene de dadwai ye bisa say wona okakasa ahodo ewo yensori mu ene nsankyerene ahodo a ene asofo ne nipa binom eye no ye bisa say saade ugidie wo ho ye de wen ne enti a ye bisa ne say ebi esusu say asomafo no wie wo mu nnwuma no asi na saade no eni hobiem kwan a sunsum no faso ye adwuma ewo ye mu ene no eye sononko echene a omudanadi ema yenhunu opani wada roma ugidie wo sankomo ehu ene de wen okay right ye bo modern say ye be connected osofo akompre ewo ho enom na yetumi akọ yanim
All right. Asmafo you na ye apostle. Ente ya kede aye asmafo no onduma. Ente asmafo ni ma ne tiba sema ya asmafo no won Yesu Kristo din ko bra wa sore tu kuma always akusoro. Ente Jesus Christ Yesu ka chawo se ho no ba wanda be o ba so a o be ya ho na why na dance for some Yesu Kristo ka chawo na ampa eba chapter to follow Bible say Pentecost that to you know na is what Jesus na why show abansora wo bompa na wogu so wo mo bompa no Bible say kon yes from ma na be yet to see ja esi phone upon them or chance asaka safofo no anono ya safofo just on who show ma am wo kasaye obi anti je ni yonko rekasi but wo mo de safofo bompa no for Sunday there Bible na say afi obi ehileni but say was it kasa kile kasa o ne wo lukum kasa afi obi spete o seri kasa ya kasa wo do be ho ado obi atasa the one kano ono so efi lukum o today lukum kasa wo no so na you pari ye sibu fa one thing the kasa no so na ho no po do wo kana kasa so when you who there you say kasi ahe mienu asafofo ana kasafo se obi pe no asmafo ye no etwa kasa after Bible say people so called Samaria no Bible so ka kind of some trail ama ni pe bididi no mu didi ya no Bible say na kasa member wo so Peter ko ho no kasa ya no Peter did subu wo so ama wo mo so bika afofo ni bi no so ha after 10 Bible say bio enelu bi so Gyedie wo Ephesus wo mo Gyedie no Bible say esuafo no etbi ebaye ema wo ama wo mo so eka kasa no abi arafo ogo andade encha aswafo nduma no ensi wo ho say na so after 9 no omumi who go asafo no so no nka ho bi but Bible say no so betidi ya no Ananias bom high man no said ma edu be no ono so de nsa ebu nkofo so ana bom high man nkofo ama wo mo suka kasafo ni bi edu be no Paul na kasafo aka kire won say antani na akwa ase wo to for many dikre mo say o kasa no ye den eche o bia enti kasafo ni de asumafo ni duma no entwa ho ya kase so bi should be empire onyan okon and this kasa no and say pokro ama no to make bi and so kasa your friend say kasafo no asumafo no mo duma no etwa and if you say so obey Paul what asumafo no nka so kan bi ano so Paul bi no ama wo mo sunye bi sa ko so mo sunye bi no after the time of the phone Tarkwa from me bi no so mo so no mo ka smartphone no so mo ka ka bi the sun there wo ka say Paul den nsa gu nipa bi nso ma o mo so timi ka kasa no ebie no enei ye brei sui sadia na Paul nom ye de nsa to obi so a na wanya adom no na o kasa obi kura na yare a yade nsa to no so a amono mu ha na nipa na sori na wanya ayaresa ne ekeka hoyi sa na tie wo ye brei so enne ana senso ye wom no question say okay Hebrews chapter 13 verse 8 that Bible say the way adi Yesu Kristo to stand mura enne any that what is ask us to do no yakopon no confine
Yesu a ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ ne din mu yɛbisa a ɛbɛma yɛn ɛwɔ Mark chapter 16 no sɛ yɛno yɛdi ne bi a saa nsɛnkyɛnne bɛdi eti ne yɛka kasa foforɔ no Yesu no ɔnsesae ɔte sɛ no a ɛnɛ ɛmla ɛm ɛde sɛ ɔnsesae yɛ deɛ a ɛnyɛ n'ano kasa a ɔkaa yɛ ɛto hɔ ama ne ba asomafo no nso so ɛnsesae so yɛ adwuma nti nnɛ sɛ obi didi let's say Nadi or Brazil Pie, oh, be a who was Shannon after the Soa, or Benya Cassidy. What did you want there? Say, dear Aya Cassa, Nipolina so any Gyedie also Gyedie. So Nipoli Gyedie, that's also become. As we said, this was say, would be what was Sabbath Air Force 101. It is one of the only video, Kirisi. So Gyedie right the basic of kata of it that our hope of Gyedie of which was south so about prayer and not of the show on one or more soon as was that said should baby about some about the time of the boy and see 2 years and then the next video doing nipa and then nipa should just show on the other family. Not too many casa. It's not upon the two, the so of her and then Gyedie, which make a casa. And I thought the subject to be from Nakadia and was saying, a year. Mebacho, o Christo ni bi, obetimi atene, wayene niema nyina pepepe, wo bra onya saa dom no. Ana yeah, the door, sir. The view of her. Ozo Kristo ni a obetumi Gyedie sɛ ɔde Kristo Yesu di obenya nkwagye nso bi a na kasa no anka bi nso sɛ ɔde Kristo di obi wɔ sa yɛ wɔ sɔfo bi a yɛfrɛ sɛ Billy Graham yɛnkɔpɔ de ne yɛ adwuma ɔkanya ne sɛ nipa bebree sakrae ama bi bɛka kasa foforɔ but ɔno ankasa deɛ anka bi okay ɔnyɛ yamisa na wadarumo nea oka saa kasa ibi ewo yen sori mu ino oka de kire hwan oka de kire asafo no ana oka de kire onyankopon okay nka Korinto fo be di tedi na Bible says so ka asibia on kasa tedi pa onyankopon na okasa kire no nti eye kasa eye paibo kasa na saa kasa no onyankopɔn achadie no baako ɔhɔ a yɛfa ne kasa hodoɔ ɔno nso so onyankopɔn nkɔnkɔ tumi de dom a anaa nyankopɔn de dom a wobɛtumi aka obi kurom kasa a wonhyia da ama nipa kɔ tagya wɔka no ase ɛsi bebree ɛwɔ obi a ebia wobɛtumi akɔ baabi ne biribi ɔso anaa biribi si nyankopɔn bɛtumi ama de saa kasa hodoɔ no ayɛ dɛ wɔka afa ama nipa no ate deɛ wɔka no ne die bɛbɛsi ama nipa no ebi ahwɛyie bi a wɔyɛ ahwɛyie mɔtɔ bi a wɔso tu a ɛne kɔ so tu a gyae ama ebi amusuo anaa haw bi a ɛba no esia no kɔ anaasɛ ɔkwan bi a biribi a wɔfɛ si wɔ nipa no abrabɔ mu a ama ne gye yɛme bi no etumi asi ɛwɔ nipa no abrabɔ nti ɛwɔ hɔ saa. Okay. Pastor, menu be wie sesi a na wanya kwan ato ade ye foforo so na wadaroma o. Niama ebinum ka se eye kasa hodo no a esi ye wo Pentecost da no enye no bi ne wo ho enei ene se sabre no se meye dagati ni a bono ni kasa mete dagati ni kasa mete meye fantini a enkrani kasa mete entina ayese obia te kasa na asam na ye ka no ewo no ane kasa mu nanso de ane ye koye nsori mu ayehuni rebaba sane ma no asonde mu hokra no obia nte ase ne ayete ane se de lebaba wo mu eka no eye kasa wo mu kasa de kire hwan saa asam na wo mu ka no efi se eye nipa na ye hia enti ese de awo ka mete ase ese de wo ka we nso te ase ndi saa kasa na omo ka no efiri hin ene saa
asomafo brɛ so deɛ no ɛno no yɛ pɛ that's will be so. In fact, I get very confused. This teacher said that Acts chapter 2, verse 1 to 4. No, the catch was edu baby no one more kind of suffer from edu baby no. Now I done it as a photo. One now walk. It be what she said. One we do one come kasa. Eyi ya kopoi. Na what you see. Enti ewo say ya wo kasa ye no kasa for no. Obi a just Bible say ya kopon na. Hello. Right. Okay. Right. Ebusafo natural say yene osofo akompre na yedi enkomwe the Church of God Ghana emuna owo ba network no I think say we are okay Ken. Or that's all. Okay. Hello, Pastor. Hello, Pastor. Okay. Very well. It is a working kind. First Corinthians chapter 14. A bedroom baby, a bet you. So, a bet you will say, Casafodono, and your Casa, or then your worker, Ubitia sent to Paul Clark say, so be Casafodono. That's one chance here on Canada. That just say, Obi to make a person up at chassis. Right. So, and then you want there, you have the bomb empire on the CF 14 verse 2. First Corinthians 14 verse 2. So, it's only the working about the so you're focusing on the king, he doesn't. It's the one the bomb empire, and then you're there, I get as a good was a yard match. Your car will be to a chassis, and also what car one can be to a chassis. Right. Okay. Ene na pastor mayenna wase enumere wonso o input a wo de aba nkomo mu nyame nhira o papa pa nyame ya adom adasene ekwan wo mu a ye besen aba wo nchen yo me da so me so da masepa nyame nhira mo ebisanfo ene a woti ye osofo akompre the Church of God Ghana Kumase ehona owo ono nso ne nsusuye no ose entwamu eya adoma chede eda so wo ho wa manfanto ho se na Paul kra na onka somafo no ho but achire obagidi ye no adom ba ne so ma oka kasa no bi afi ono so kra de ne se gu nkrofo so e ma nkrofo e kan bi enti no entwamu oye obisa question say enema nyame ye no atwamu ana nyame bo awia saabere no da so bo nyame to nsu saabere no da so to enti saade no entwa mu afise onyame ote sede a ote enora ene da pim well Gyedie ena ye kire eno ntina ye bisa se anwumere onso Gyedie ene san osempakani Philip Kofinyan wo fie hanom osempakani medi se watie mame mo wakwa aba na edikan na apom te sai onyakopa dum ye pa ye de nyame ase adom ye de nyakopa ase adom ayema right yanto ankomo yiso na no ye no hya ase na ene osofo akompren so aba be wuram na ono wawie ne de ntima me ntie won so okay nia na no na wugina so ene nia watie firi sofo akompre hoyi wadwen asesa na se o da so gina nia o gina me da se ma dwen nyan sesen ma dwen sesen okay ma entie wo Gyedie okay so odika nam de yabeda etifo ne ahwafo nyina ase na yasan yada sofo akompre so adase yada se papa de dwumedi inde ye hunanim but yatse nene de naso or de nadwen aba ma ye nyina no ye nam chokonkron no do ye boa etifo ma etifo hu Onyankopon ene kre bebia eda right yeah so meshasia damra odin kan ekan or Acts chapter 2 ye be kan Acts chapter 2 verse number 1 to 4 now you can Acts chapter 10 verse 44 right now Acts chapter 10 verse number 44 ahaye colonials na papi na onye okristoni oye amramamni
papa we na onyankopon pede ogye no papa yi onya kronkron aches no right right wan bompe so unde janu kasa no na oye no nko bebre isusu de da me kronkron aches no wo ho ande yi oye djuma demre asomafo no abredo ote no kane se Gyedie na ebompa ya ebenya papa we oye onye Christiani eye Cornelius okay onye Christiani papa ni nye wado wan bompa ndi ebi se de how motin de yewo adibsue bia kade oye yewo Holy Spirit baptism kronkron subo no oye onyankopon nala na oye so Acts chapter 2 verse 1 to 4. Now you can Acts chapter 10 verse 44. See 2 times. Okay. And you war ma asomafo. Owura Yesu Kristo ne asomafo no nante no. Once so Jesus said them to me at them one kuto na se wode ensa to obi so. Right. Etum enye bi. Asomafo no. So obi ye osmania ontum. Ye ni Bible enjadu biara o chede aso no mu memesi bia so elder nya dam tumi de what the insert to binum ma wonya kronkron achede you need that record so the kind Holy Spirit baptism 2 times in the Bible omono nye a Christopher ana okay first one ye asomafo nankasa Jesus or the born and hoba no right Acts chapter 10 verse 44 omunye Christian for right yen tie dia twere no okay Acts chapter 2 verse 1 to 4. Yes sir. Okay, can say na Pentecost da no druye no na wo nyina ahia faako na impofrim no ehum bi a etese emframa a emu ye den a erebo free soro bai na ebehye efie a wotimu no ma na tekyerema a wapapa mu a etese oja yi kire wo na ebesisi won atifi maako na kronkron ye wo nyina mama na ofiri ase kasa foforo said the honhom no ma won se wonka that's the word we fi ase kasa foforo last ebisa kasa hodo kasa foforo yeah I say tree no dey back Brofrica terms so term speaking the kasa horo okay. Different languages Greek in grosser so now was ase kasa foforo Jesus John chapter 4 verse 24 a promise of the apostles no okay into hano Jesus fulfill that promise okay Acts chapter 10 verse number 44 Cornelius and any people 1 year Christian for 1.1 Cornelius one bompai and say nyankopon dem hia wo konkron but why chapter 10 verse 44 okay enya ekan chapter 10 verse number 1 reba papa no you be on kwa sorry but ni suban ene ne ye no na you be nyankopon ne nwa gye no ho nti obon pe kra nyankopon ye den oti no but nyankopon pe de papa no ogye no kwa nti mo pe do ye nde opede ofe binum do no de gye no kwa so Simon Peter oso mo ko pepe nchen Simon ko pepe nchen na o preach no okay Jesus Christ won asam channel no ohwa chapter 10 verse 44 na Petro gusore ka nsem yi no kronkron begu wona ote asam ni nyina so na agidifo a ofri twetetwafo mu a oni Petro bae no ho dwiri won se wo hwe kronkron a chede no agu ebinum a waka Peter ho ekre we Christian for na won oye won because you see the word twetetwa and a circumcision because that word no wo Jew no amambre de ansa na obi betum na nyankopan na taase wo twetwetia ono mo hote sira Christian so mbe no na wo kite de madwen no de no so obi ba Christian a o de word wo twetwetia oye won de yenum a ye Jew for ya ba Christian for ebinum kan won kronkron wo ka kasa foforo na yinum so a won ye amamemfui won so word wo ka kasa foforo bro chadman enti Cornelius any people one bomb pe de nyankopon mo kronkron right nyankopon nala no yendam
If I say I can account now from here to chapter 11, no bet you there. Onyankopon yendam, I think chapter 11 verse 17. There a sign ya Onyankopon odeje amra memfo so atumu. And you know, Nyankopon here for a purpose. Nti eno asia na purpose no fulfill na asi. E say because two your konkron esubo. Sa konkron esubo no ebi ni si biom. One man nya konkron esubo no omo an na ye miracles no. But wo hwe Acts chapter 10 one ye ni records bi o chese nkofo no omo ye miracles to say apostles no. But chapter 11 verse 17 I think so there Yankopon ma colonials any fearful no waka kasa foforo as a sign there what you want to can read Acts chapter 11 verse 17 or say enti sa Onyankopon ma wona chade akro no ara say yenso a yeje Awurade Kristo Yesu di no a mene hwan a metumi asi Onyankopon kwan afi Peter asmafo kan no wo ku Peter there hey Peter now oyedan ye na kwa amramufu ho enkofu enum ye ne oni hweye ena Peter shase o ma account no mo hwa na Onyankopon yi kire me se me nko enti mekwae no na meguso merekasa no ena achade no bogu wondo te den wan so enti Peter say hey na me de me ye hwan se amramemfo Onyankopon ade damaden da mo a me ye hwan metu misi anokwan enti colonials ani fiefo no Nyankopon omo ka kasa foforo just a sign I will just say Peter and then ka funu say waje amramomfo so aden atumu that is Holy Spirit baptism 2 times in the Bible. Okay. And I ma asmafo so ade ensa eto bi so also apostles no kotin say aye apostle and ye apostle din yo no ye ka apostles are ora Jesus Christ eyi won Mark chapter 10 Matthew chapter 10 we can verse 1 to I think 5 Jesus onongasa of friend nko for wasi onu no ye then every not yasin only one disciple but owu so no be apostles or small one da men krofo no da me apostles no mo ntumi so won fa say yareba o mo ntumi de won fa ye bibia no san krofo no na wode ensa atubinum do a wonya hon konkron achede etianda so obi betum enya hon konkron achede opeso ka kasa foforo ti de colonials enene fiafu no bi ehun nya do bobo mpae ajise Nyankopon na le na oye announce de ajise apostle oye he apostle bi Peter no right ndi ebetimi aba say okay. Nei onyame wona eka won sore ahodo mu yi onyame na de adom wo mo te se de ode dom Cornelius no mo ne bedase se ehwe yankomoboyi enema yekefo edia obeye din de bekede mande yarkin oye Nyankopon na ese hwe 1 Corinthians chapter 14 okay yanhwe verse number 26 to 27. 1 Corinthians chapter 14 verse number 26 through 27. Right. Now, adekra otwede yesen so nyi de. Se church no yekohie mu a, tida man na yekohie yi. Ma dwumadi biara obokodo ewo sum ni mu no. Otwede obia tiase. Na obia nyado enyemu entodo for edification. So 1 Corinthians chapter 14 verse number 26 to 27. Mama you free there. Free verse 1 de bano Paul no or condemn church no. That attitude that you kweshia obiara kebi no also no. Or there bibia no oye in order. Though Onyankopon e de wonkonkwa chade e da ma church no. But or there oye edido say ye kakase bi na say na de yankangum ra. Okande obende ya obimpa onim obo mu obekere ayden ho ambo adam. Okay. So verse number 26 yanhwe. Okay, can say. Yes sir. Na afi edian enuanom samuhyiamu a mu bi wo adwom obi wo nkyerɛkyerɛ obi wo kasa bi
obi wo ediye anase obi wo enchirase okay mumma ni nyina enye de ema enkoso mumma ni nyina ye de ema nkoso verse 27 se obi kasa bia manunye inipa banu atraso no baasa nyabotre obakwa enim nipa banu 2 atraso baasa echiresen okay echirese wo bra church no shase no last week me catch you say nyankopon na kwan ofaso eyi ne no kredi eche asafo no right o kwan no oyi eche binom say sankrofo ne omoye prophet your prophet no na wo asafo no mu wan ye adwuma no outside the church okay ankopo yi eche won mu a ne no kredi opeda asafo no ehu no no da asafo no on ye asafo no chi say ne mehu say next week kotoko na house bobo match osofo prophet me say nkom house me wini no within the church enti na nina so oba in the form of a tongue right enti bon say obi kan obi nchase okay so obi o chase ne chese sa nipa no on say do obo ni tim keke but through the spirit no nipa no mo obeka no authentic enti we mu enye mpai bwasam take the limit okay wa ma limit chapter 3 say enye mpai bwa enka honhom no onsi ukwan say wo pese wo ka wasama nipa 2 na asafo ye 200 adente nipa 2 no mo enka embo mpai na nka fo no wo say Thompson de bomb mpai dia ekamu enti no senti kwa ya kase ende ya ye ka no enye no ena wo pa bum bi no ebi no because Bible dia no wa ma limit ena no so o se ye mfa mompaye dabi ye de chire chaso okay na onka no maako na onipa baako enchire ase na se asechire ni ini ho a omua na no asafo ni mu na onka sanchire ne ho ni onyankopon won say ye baba verse 4 1 Corinthians chapter 14 verse 2 no on say a bros of akompre ekasa no o say 1 Corinthians chapter 14 verse number 2 on the bompaye ye baba wo na what the bompaye obi nti verse number 27 the same chapter also say ekana so obi nchase dia ye den ye emona no ne onyankopon kasa na ha no ye mpaebo che say wo si nyankopon yi bibi a kirew revelation yakwenim no ye bo hwe asate 2 ni verse 17 say Joe say edo de chi no ai ne obehwe ne honhom agu ye behwe ne maso mba shan ebe da mba so adaye that adaye no ye me dibia me debia me hu say obi de second be ekam so this is divine revelation say onyankopon eyi bribi edi e che no krofo Sompa 101. So in the church yes o yi bibi no kwa bi edi a che na sorry na tembia no ka obi oye prophet no obi a oye de okasa mo nyankopon enti nyankopon ena no hum eyi bibi edi e kire se nipa no ni message no ba oye prophecy okay ena ye prophesy no eye nchekire anase woka bibi adachi ebesi enti se wusua ade ye obenwu se akwanchafuni na in the New Testament no no mu ya achechefo Jonkronkron ehwe se ye bosua onyankopon asem yie ni acheche mu yie okay nti enei wo de woda so gina so se saa adoma chede no eni ho biem sure what of so say ebia na nyame wadom enkrofo bi nso saa chede no ye be de yehunu genuine one ewom bedase se say na woken
eja ekoti Hebrews chapter 13 verse 8 ayene yata kotu pa okay onyankopon tumi no onsesen but nyankopon ne bibia no oye for a purpose okay ti say na okay esusu be pa ne bo say enadi ene onyame ana ne question here then say maybe say be de ne yahunu genuine ye be de yetime hunu sonson ye da saa adoma chede no entem ene ye fake no entem ye be de ne ye ha enadi still ano ne ye kan say ehun hia say ye be kakase bi ehun ye hwem da mu because tetebrena kase bi eba no kasa no oba say revelation from God a onyankopon edi eyi ne kwadi ehye enimpa sa no kra no so eno na esuafo no ene other writers inspired writers no ya compare yes eno ne Bible and so obi say or a prophet na onya new revelation na ya dwuma ya ntiase sa because Bible no are complete Galatians chapter 1 verse 8 and it's no but you can Galatians 1:8 and 9 and no so obi say oka kasafofra still an ya the Bible to one yes no nyawo ka no and the Bible no nko imfa so ban na beye Acts chapter 2 there no omo kan ya no obi ate right sa Acts chapter 2 there no eno na Paul eguzo ka cha omo se kasa no ye ka ye te eni se ye ka ye te na so wo ka na se obi no ba cha se dia jaika is it the case say omo kan ana ye kwa asore na omo kan sa akasa no a ye ma kwan ma say wona e be kirem no ma kirem nti e na a confuse ye ana me da se say Gyedie enda no ye kan say o say wo bom paya utumi kakase bia obonsam kranti enedie entina osofu no koti da saa na omo amu esusu se ayo ne saa na omoka enti se wo kakase bia ai se wo ka esuma sambi a obonsam enti enti o se wo bom paye se na be yusu kase bia obonsam enti but empire communication right so me nti brofo na me say me bom paye brofum empire so ye ehia de me akomapon so me pejuma na me nti brofo me say me bom paye brofum me na ka chi Nyankopon ya enyame engam so empire ye nkitanwudi ye nim Nyankopon eji enti no what me use language metumi akasa yie ensa nano obi ye kan say obi esiso de bo empire yemfa mo empire obi nso se ye kwesiemu ye se revelation bi aba no o kan sa yemfa mo empire ubenya danse wo twere no mu de ama ye hu se yemfa mo empire me da se say kasa no de fancy how was that your tank right but me kasa me meti no eno na o me de empire okay well 1 Corinthians chapter 14 verse 2 adansia no enini because almost say but in person yen kan ha na menche bibi wa ha yeah 1 Corinthians chapter 14 verse 2 na ya saka chapter 2 1 Corinthians verse 7 na 1 Corinthians chapter 14 verse number 2 okay kan say de okasa kasa bie no onkasa nkyere enipa yeah na emom okasa kyere onyankopon na obiara ente ase okay na honhum mu na oka ahintasem kasa ha me pese aha na pese ya chan so ha ya be hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 7 they alter mysteries in the spirit say obi okasa kase bi no susum oka hitasam no always hitasam bia no ewo onyankopon mu no oyedi ede che nimpa but anye nimpa na yi hitasam eche onyankopon okay because o ede na wo mu nyankopon nim nyawo nipa nyina mu but nimpa enim ma wo nyankopon mu agise nyankopon eyinedi ache 1 Corinthians chapter 2 verse 7 okay can say yeah
na mmom yɛka onyankopɔn nyansa ahuntasɛ mu nyansa a wɔde sie a onyankopɔn de to hɔ ma yɛn anuonyam ansa na ɔrehyɛ wiase aseɛ. So that 1 Corinthians chapter 14 verse number 2. Now all kind of mysteries then. Paul say that mysteries or the gospel and also asampano. Asampano Yankopɔn osumai na afi ordained. So 1 Corinthians chapter 14 verse number 2 no ma orichan there. Onyankopɔn oyi ne no kredi. Oyintasam eno oyinedi ekire. Obi a wehu njamu nti onye empire na nipa no robo. Okay. No oyi ntasem bi edi ache Nyankopɔn no na mum Nyankopɔn hitasam a wo ono Nyankopɔn mu na oyi na di ekire ne ma nti anya empire basam. Okay. Ayi Nyankopɔn ne kre a oyi na di ache asafo no ma oba asafo no de bobobra nti no adanse na no ya so bi kan kasa bi ene Bible de no na ye kan say sunsu wom enye the correct one no na omuka abibia no na there is a revelation Yakopon eyi bibia di a kire ne ma right enti enei wo de ogina so say yen sorry a ye enei no sa kasa no ne ade no eni gina bia ene sen na sorry no ye nkyerɛkyerɛ de ye misa sɛ sen na esen sorry no esifa eso saa enkomo a ye die ya aye sɛ ejinhini enyini tentem ewo asafo no mu no kwan be na ye be tenetene no amana aye ye mfaso bedase kwan a ye ba faso no de bia na egusu ye edikan no I'm saying Acts chapter 17 verse number 11, right? Paul a ball in your be about the papa or Yankopon Asam. Jew for na war or Berea. Okay, Acts chapter 17 verse number 11. Put your hand. Okay, can I say? Judah for I wa hano ye enemy the four sene. One hour war Thessalonica no. If we say we won yam pefe asem no. Na da na ohwehwe kyosem no mu se enyoma no te saa ana. Enti Paul okokro bi ofo Berea no na Jufo som na wo ho. Wanje Paul kra in fact nka wo yekunu. Paul if you ba kro of Thessalonica. Robert Thessalonica nso no the same Jufo bi a what sabia we then watch no. Na mo omo yen say omo si abotel mo Paul kan no omo hwehwemu hwe say etisana enti kwana ye ba faso nyina an say Christopher Sompa FM ye doso ena da me ancheche yi aboto sabe ode ye nyina yakuyechi na ye nyina san hwe twokonkranim ma ye ken o Christiani a wanso ekatonsen bi ana agitum there one so for Bible no my yakin 1 Corinthians chapter 14 verse number 2 or when we jade bompa ya chirem one so ye search na de ewiase no why kokwa research de na de ne ye onye din one so ye further search na hwe de my yarka no dam no tia dem mankrofo no ye no okay se nya ye de mo a se eye member na hu sa no kra no a owo hene twokonkrosi ehunu kra twu efi atro ho Romans chapter 16 sorry verse 17 and 18 konkron etufu pa se Nyankopon enkra no emudo right enti all there obiara ope nkwaje ama ne kra no eyo obi a ebesisi wadwen ene wakomada mu Nyankopon enkra so Nyankopon asem wo ka bi chewo waso yegu we freedom so yake bi chewo nyaber ene adager ma yaka no fototo ho na di no krechi twokonkon incident Romans chapter 16 verse 17 I say nanso anuanom mitumufo say munkari wana wode mpapa mu ba na woto suntudia de sai enkyerkyere a mosua no
na montwe mo ho mfiri won ho na wona wote saa no ensom ye na Awurade Kristo. That's it. Eti ne kwa bi e wo chokonkro nim. Se member e penokra pa dia ma ye kan foto to hwe se hu no kra no a oya kukudro bebre no obi aso no ma LKD na anyi nanso aso na no wo mutum ye kan oya aso panyi ma LKD na anyi nanso mi aso panyi oh aso no de ma kwa che sika metua na ade ma LKD na anyi nanso mutum nje well obende ya na ma won kronkron erka no erumfanye adwuma nti me de na me misa se kronkron na adwuma asi ana bedase kronkron adwuma ensi na adwuma ne se and they wo Acts chapter 2 verse number 38 kronkron onyankopon ebusara eje enipa enkwan enam asapaka no do na kwana kronkron efado eye adwuma enda no sonso kase dem esen ebra na asoma freden ewo ho nsonso ne ye de wan bedase she Acts chapter 2 verse number 38 say obi ebeye onyankopon ba ma onkonkon hyaseni eba nipa na abrabo moni bro kwani okay kan say na Petro say won say monsa cha mo adwene na mo nyina ma wo momu asu Yesu Kristo din mu ema mo bone fache na mo benya ho konkron akyede no say oya promise konkron akyede wa ha no enkyere say wo se wadwen ubo esu a o ba ka kasa foforo wo se wadwen ubo esu a o ba sa yarwa amunwa dabi na ekyere say edase konkron akyede wa na ekyere say eye ade a wo beye onyankopon ba a sign o chere sonship o onyankopon dia Ephesians chapter 1 verse number 13 and 14 yan kan hwade so every hono bra ma boso wie na ma beye onyankopon ba no onyankopon e de sa wo hom no e de mame okay sa bra no minyi pedua abeye onyankopon asodan 1 Corinthians chapter 16 yan kan chapter 6 verse number 18 to 20 bi konkron abetremimu kan Ephesians 1 verse number 13 and 14 I say onora mu na mu nso mote no kra asem a ene mu nkwagie hu asempa do onora enso mu na muji diye no ode hu konkron a ode ahye mu bo no a ene ye apagyaginya enso hye no aso mu aso mebawo verse 14 14a na yen apagyaginya enso hye no aso mu asie the Holy Spirit no brofo no also who is the deposit guaranteeing Greek New King James or use the word guarantee. The guarantee say ya addition what that word no one or today down payment last week make them kasa no say me to what on cement me so me pay 20 bags of cement we say 200 Ghana okay and me more 100 Ghana down payment I just say 100 na aka no me betuara wo de cement ba mame eti no onyankopon de nkonkron no ede ma dodoara esesa wo adwen ebosu ede ma omo say as a guarantee as a down payment o say omo ye onyankopon dia that day Jesus ebeba ana say wiase ebekwa wieye ana eboto nsafro no wo ye onyankopon dia na aha na sa wo nkonkron achede no na ba ede di e wa abrabom say we can Galatians chapter 5 verse number 22 e kan honhom na onyankopon da ma as a guarantee no aba eso aha enye ribabasam okay aha enye membompa na minya achade a ye de say yarwa ye wo achade de say yarwa no won ma onyankopon de ma omo no omo ambompa wo ho nyankopon na de ma omo ene din so obo bompa ye den aje se wa nga se okopetumi bi a enye onyankopon tumi na wa ye den na wa ye enyoma awode yo obunsa ma wo sa enye wo kan ehade
Galatians chapter 5 verse 22. Yes sir. Na honhom abane odo. Sa honhom no honhom konkon no a yede mawo as o apagade no as the guarantee, as the down payment no. Honhom konkon no enwie na adwuma entwamu because Nyankopon wiase ne nsae ogusa eje akra eba na hini enimu ti wo ma ebe mu no omusuban Onyankopon hwese omusuban be ti se Onyankopon ana Jesus Christ sasa ade en bebe mu a agese honhom konkon no yede mo wa usuban o se o yeden aba o se o so bi yeden odo enije na wa ha no eye ebre nyina na o se enyomakoyie ma kristoni na manije ebra mu eye nwimpo no o se manije se me kristoni odo asomdwe abojo chere ayemiye papaye gyidie ojo ne enidaho bebre ka ho eti won bonkon no onwie na dwuma ye ogusuo for the fact say asampa ne gusuo eka na Onyankopon so ewiase nyanko awieye na ohwehwe say ebinum baba ne chane de dodo ala baba bia no odisa acha ne bama omo se no be ya omba Onyankopon ba brebia wo sedia honhom ne ye na dwuma na se ohwe ebra na asomafo wo dia ane enti no se ebrebi te se asomafo no wo mo niema ye ya e wo twero no mu na ye hwe so ekenkan ene ade no ye betima aka se edaso ho hia mayen se e wo twero no mu because obi hwe e ka se wo twero no mu enti no opese ebi a ohwe so de bone bra ana ode ne gidie hwem edi akira wafoma na but that's it ma woye ni nyina no wo twoe right ma nkwankwan no eche nkwan mo twoe bia wo twoe ya bri no yesua Onyankopon asem we use the mental industry so ya dwen no yesua 2 Timothy chapter 2 verse number 15 o say bomodin yun siwo ti say odwumani a onfare onsi Onyankopon asem na yeden ya chichemu gbogbo kan ehwe ase bomodi gina Onyankopon enim sede ofata se odwumayeni a eni se ofere na opepe no kwasem no mu pepepe no pepe no kwasem pepepe so won suo nie ya won pepe mu ye ti se na woken Peter awo Acts chapter 3 Peter na Onyankopon ne sumani oma obi sorry buboni and so what kind in the Bible say oh Peter no apostle and was your apostle was your bishop was your reverend was what to me e say yarba enti wan so ebetuma ya eje wan ni ensida ana me cho say omo ya sa miracle nyina no sa sabe apachefo no dodo sa ya say omo ya dodo sen but mama ya one was say Acts chapter 8 yan kan no Acts chapter 8 verse number 9 owe bia fa Simon the sorcerer say atin din pen papa no obeye o Christian nansa obeye o Christian no ti the mama ya one there is ebinimo ho a wo perform miracle ma ti Acts chapter 8 verse number 9 okay kan say na obarima bi a ode Simon wo kronu mu a akane no na oyi nkonya na oye ne ho se obi a oye kese ma Samariafo okay no hu dwiri won ono na won nyina efri nketo aso kosi akase so tie no kase oyi ni Nyankopon tumi a ofre no kese no this man is the great power of God no your normal miracles but yan kan ko otie no efise na odi nkunyayiye no hu adwiri won ache bebe magicians hwe minim se oti papa we nka papa ya no twa
anybody Hindu. Professor Hindu. Those days, Takwa, Bia or Nim Takwa, make a Babacasa and cry Astoria. Those days, Astoria. Papa to me ba, but Nipati 3 days. Nipati, Itini Daha, Nimpeda Daha 3 days. Obenya Nimpanukra. A miracle. A miracle. But Hindu Dangas over the madden all yelling no. Na owo tumi bia onye onyankopon tumi kan ko enim na woje Philip oka onyankopon ahenie ni Yesu Kristo din hu asempa no die merima ne ema no ma wobo won asu na Simon no ara nso Gyedie papa nso bobo asu na wobo asu obo na asu no ode ne ho bata Philip ode from Philip na ohunu nsenkyerene ne ahoɔdene akɛse ɔyɛ no ne ho dwiri no na asomafo a Yerusalem no te sɛ Samariafo agye Nyankopɔn asɛm no osoma Petro ne Yohane kɔ wɔnkyɛn okay yɛmpɛsi wana na enya adagya tua do ɔhwɛ nsenkyerene a Philip ɛyɛ no a ohun dɛ ɔno ɔyɛ magician ɔno ɔmankɔfo edwu wɔn no Philip ne tumi no emu yedusin odi we bi kwa kacha Philip de mpocho jisika na mamtumi bi na mamtumi bi ama obiara amede mensa bato no wadan wonya ai Philip se yeden esusu de wode Nyankopon ahindi no disika no de na enti me yaka no hande Onyankopon ni tumi onsen ba Nyankopon ni tumi our bribia ene mo odeye se nipa no yakan wo Bible mu Mark chapter 16 verse 20 o say na sanchane bedi won ma waka sampenechi wobaka kasafofro obeyede se coach ho na sekede o it is in the Bible therefore also osia ebobo ho pai den enya genuinely no because it was for a purpose. All right, inti o kind of yemfa we ansana yakọ ahoma no eso o kan aye quotation na say o say we yebre no behwie ne honhom Acts chapter 2 verse 17 agu honam nyina eso na mo benya ahoden mo be call Samaria kusi asase anu no ho ane ade no ya ahoden be ho asem na wo kan. Okay, yankan Acts chapter 2 verse 17 and 18 ahano mejini dan no yebetum yebobuam yie ne ba yeba obodo say radio aduma next week yebenya brena yakom yie ankasa na yahwema ote Acts chapter 2 verse 17 and 18 ase se Onyankopon se na ebeba se na edi akiremu no mehwie me honhom no magu honam nyina so edi kan se kasa wo honam nyina so all fresh sene so na mama merima ne mama ahyenkom na momrante ehunu enisuade na mompanyifo asoso dae kan verse 18 kan so adaso ene komse wo ha no enye adaso tam di kaka enye se bia ma da ma so bi de sika bi ektam so me sore no ana me so dae na owa hin kitetu e ba me so ndi owa hin ya metamfo dabi sada so ene visions ai wa ha nyina no eye okwan ye Onyankopon ebe yi ne nukra edi ede akire ne ma okwan a omfa so mbo omobra wo kan Acts chapter 10 na kan na papa no awonye Christiani enya wonkonkwa chade na Onyankopon eyi kire papa no ena osan yi kire Simon Peter nja ha no confirm Acts chapter 2 no eti Bible say Nyankopon so bo hwie no hum egu akra nyina do all fresh no all fresh ye ewiase nyina nimpa nyina ntia ha no ye asampaka no oka Jeremiah chapter 31 verse 31 to 35 Nyankopon nam Jeremiah do ma oman Israel ti asese onu Nyankopon ebibiruba one ewiase nyina na odne sam be hye omakomemu ekwa me so odne sam be hye enipa komemu onam asampaka no a owa Yesu Kristo edbebe wiase no nenkan asomafo no beka
asomafo no bako ebinom botuado bapima yenso ya be ye bako ebinom botuado nti se nimpa reje asampa no tumu a oyoko na Onyankopon ede ne honhom ede mewiase nti sabakani memisa se ebeye dia mawurade se enei obemu obi sa adoma chede no bio dia no dai ne ode ma asomafo no mohi se nipa no betime aka kasa sa kasa na obeka no achede bi a ode ama no bedase se oya de mo Onyankopon but Onyankopon so omonsi nisi omonsi nyi de se kasa bi ereba no kire de Onyankopon apart from the Bible or sign eyi ne kura bi edi okay e de akire ne ntia na mi bisa sa ne se minimum bi wo ho a o preach ana se of onima chiro onima kenkan but o se obompa ya Erade timi ma ofatre no otimi eka ana oka mu nsem te sede a onima twra wa hyeda sua Bible na nkasa no eye den ya bro ewiase ne hu enyo bebre ekum na Onyankopon na de papa bia so obonsam awo ne counterfeit okay they are very careful obonsam wetume deceive just like that share obetume see there obi a onko school menko suda mesi ma bom pa mo Onyankopon ese metumi ka US brofo obutu mesi Erade den enye Erade den but ebesi asan kan yeden okay se Onyankopon tumi ma mekaka se bia me de minsuen wabra ma bom pa ya kire no na Onyankopon so nyim se o se misua de anse metum makakasa no na se ne also mako we de se ne we du no adisua yeden ma no ti we de memfa no ma no asan kan yeden se ebesi a 101.1 FM ya beka say enya hwe because Bible no ya twe wi okay so bi kaka se bia na opese o che yen say Onyankopon eyi bibi fufure di a che Galatians 1 no yankan ma yankan na me che so sila no se opa bibi ehu a enwu se ye wa he pe obo bi to osisi na wo de try say wo de ba ya Nyankoma de bi eguso ne huhum bi abachim for wo reshim huhum bi abachim na wa yo apade den adamo but shana na ndisi de Onyankopon true ebo yo wa say me wa me de na Onyankopon ayeyi na nim kasa o se me ba eje Nyankopon Nyankopon ebi kwa say shemudi ende ye kwa so na prophecy aba o se memba me hu se dwamambo mu Nyankopon da dwamambo asem eni Bible mu Again, Onyankopon will never do that. Ya can akukudum because of Galatians chapter 1 verse 8. Yenti na yankofa afrefo no. Apostles no Paul no kra kana akukudum say Bible no aye complete no. Sa na dia akukuduro ekase. Bible na di mu nti obi ekakase bia ofaso ochen say Nyankopon eyi bi fufredi a kire no apart from the Bible. Answer no be kenkan ma memfa me number no tudwa 0260 196062 0260 196063 number mienu we na nwumre ye de beye adwumanti no meba won chances here but yentie akenkan Galatians chapter 1 verse 8 and 9 akenkan say na sempo ye na abofo bi frisoro ba beka asempa foforo bi kiremu ka de ya ka kiremu no ho a wonue so Paul no kese onne Nyankopon asora ewo Galatians kese also say yen apostles no another obofo bi frisoro ejige bra abade ho Onyankopon asam no aka koma bi wa hade also dem nipa no mo di musu chese woman in life on ye no waka osan sidudom verse 9 said ye kan no kane no sara na afei America bio se obi beka asempa foforo bi kiremu ka de mo age no ho a onue so obi kase
ɛnɛ menya prophecy ɛnɛ meka kasa foforɔ bi a ni na no ebegyina sɛ ɔpɛsɛ ɔkyɛ sɛ nyankopɔn eyi bi foforɔ bi edi akyerɛ enni Bible mu Bible no say saa nipa no emudi musio meda sɛ ebisuafo Gyedie ni san dwumadie ɛna wutie na ye bisa sɛ honhom kronkron ne kasa ahodo a ɔde ma ye ka no ɛda so ye adwuma anase esi na Gyedie wɔ saa asɛm no ankasa ho no ɛyɛ de wɔ hia 0260196062. Hello, good evening. Hello, sir. Good evening, baby. How kasa fi? Me kasa free one room. Me da say my entie wa nwumre yi. Hello. Na speaker no kire say First Corinthians chapter 14. Free verse 2. Sorry, verse 4 no. Kan yema mienu. Kasa popura ema onipa no angasa ni ngoso. Ena inkomhia ema asafunu inkoso. Over verse 27 na oka inkomhia wo hye no kasa popura mu. Ehwa no si onye nipa mienu atraso nipa miensa. Right. That Uber 1 Corinthians chapter 14 verse 4 no dia osi dia okan kasa popro no o ma onangasa ni hu nkoso enti mi bi sa se na no mten nkoso osi ye mo mpaye na yenya eno onya no kre asumafo no ko hia no wo mu hia 10 days mpabe nkoa ansana spirit oba won so na fensu yebehu se kasa hondo na esuafo no kai no enye odisan Hebrew kasa Asia kasa several miles about 2000 miles ena woka Egypt kasa womuka Libya kasa womuka Meso nyina nya odisan Judah kasa na mo edanu no ye Pentecost da enti wona wo apanto no wo mu nyina anase wo mu free apanto chire by e be free Roman. Okay. Enti wona wo free Roman na wo ba ya wo ti se wo di kasa no e kai Roman kasa no bra na Peter no mu ntu kwan for Roman Italy no onu na ye wo wa enti se me brother yi chire se ye bon paye Ghana ha ese so bi ka frafra no bi ka dagomba no bi ka nwa motini se imrebi na Pentecost for bi bon paye e na Roman father na o born to fan dia mai because branding ti am for online echi Roman father bi ko won dem se okoji ni safua a wo ni mami ho na oti se ni mami ka Greek kasa na so ni mami so wan ko school or the Greek kasa no bomb fire or Nyankopon ni onyam enti wo ba fie no na obi san say mami da be na ko say Greek kasa o say Greek kasa be ndi Greek o say empire no a wo bo no na wo kan for Nyankopon wo Greek kasa mu enu ti mo ti mi say papa no onye ni a onya yo Gyedie no benya yeah that say yemfa obi foforo. Good evening. Hello, good evening. All right. When to me and you know enum 0260196062 0260196063. Me ba cho ba na wa bonu taw e de amaye. Good evening. Good evening. Why ni? Good evening baby o kasafi. Yes, friend me do because every time who. Me da say my intio. You me the most any say na decision with the man. Na so for papa no di so for ko di kan fe no. E de nyamia se ntechemu di man dodo na ko decision no we yifi apanfufuru mu New Testament. And na so for wo gen so ntechemu ne ko decision so dodo no azu fi New Testament na za apanfufuru mu. Ko ba ze di free Old Testament ya enko obeka se apambra atwam New Testament zi ko no ayi di free mu yo no aka na wasa contract te ne ko se nyame won konkron de ho da wi asen sai nyame won konkron so na kasa fa
Paul mu asomafo no a Yesu weti omu gya ye adwuma no nyame nkonko na kasa fa omu omu ye adwuma eti onu aka ne kotensia last week we ye 1 Corinthians chapter 12 verse 28 no oka 28 na o say nyame nkonko kasa fa Paul mu say na onyankopon Paul say na onyankopon die pinum esiasafo no mu say wankasa me Paul me do biesi wo say o so onyankopon e di biesi wo say omu ya asomafo ye to so mienu ebi ye tifo ebi ye say ebi ye bi o me dwenu why chefo atechire ebi mu o me why alsado eti no de sia no wo say nyam gongon twemu e ho da gode wie na nsem na ye kan no apafu from Yesu we ti Paul me kan de no ye dwe wana ana de ye dwuma bi asofo ka te say ye ni asafo de ye nyi sa de de na se fa za ye dwuma ye no je say nyam tumi ene nyam hu go nam susuafo no so aka no Ewadi Yesu Kristo Matthew chapter 14 verse 12. O si media me no kono za me kono na wati media no. Obeyo adwuma obeyo senchele obeyo nwade akesi kwase ye me. So we dey pia mo masafu mu ana se pia wonye edifo wonye asomafo wonye omo asetumi a me masora me ko so for me won na se me tin bi se nyame nkunku tumi no dey adwuma evangelist wuti only TV me pa yare so why me pa ya na ju ya do to bia na me ho keka no e ko so le point na me ko Jesus papa me pe se na wo so what me that to so pop pa e wo Jesus so timu wa ma ne su anom wa ma na bia so bia and go ha no so tue so ko e ko e ya duma che de na so afofo nyam gugu na pọ so ka no e ya che de nyam bo dia mu na ye twa bitin ne o so fo ni asasi twemu yi and o so mo mo sorry case of France ni bia mo nyi ya and the two put room yet yeah say my emfa obi efofro nyame nhira papa and emfanto ho a ode aba 0260196062 0260196063 ubetimi ewram na onso waba abekire ugidie ewo saa asemi eho adwene no aye ntanta enu nti na yede dwumade we asi ho se oba na waba abekire onso ugidie. Good evening. Hello, good evening. Udeni baby akasafi. Yeah, the imam kasafi la trofa. My intio anyumre. Oh, yada ma se tembia sabu tanki chere brain. Na aya atada ipa kuma ya nya mo ka se mi Gyedie ma sorry say. Bible no nya kupọ dia ma ye no. Ana na edi adwuma, ana ta ye wo Gyedie no ekere na wo di adwuma. Me kai na ita kan sin bi se Bible ko no. Kam Yesu no. Ya se wo fa ahwe ni be fla. Asi na ka kan sin bi se no wa da kan ko no. Se o de wonsa ana se dia omo no wa da kan be si no. Ko amafo na nemu. Ndo se kwata bi e ko so o di din bi ayo ho a. No ho ato. Be bi se da bi wo se ye no kre. Ya je bresi ya be wo se ye no kre. Inti me bisa se so no di kan ba ene na waka tam ni se nyame konsesan ya da wo honne ene dia ka ka ho no ene dia esi ewo Old Testament na mo try no dia esi wo New Testament na mo try no ni na eso ko na ndan so yende no so e bisa se abren so nyame ko try na nyame tro se wo se jina se sa tuma kai no a na ko di Israel free dey ma so ko ana so up to Revelation so the one di duma so ko na ya so ya bre so so e duma kan o di eji nti e se bre wa na e na ye nja di e ka saba na ye ke ka me na me kedi ba mi sia ba bra ba ti se so ko mu no ampa sam kuma ya so de ye sire ye ba go kan se e di adwuma ndam ase yen so da ase bebre 0260196062 0260196063 obana wababekire sede awonso ugidie esi eyewo sadwumade kwesi ede nwumre bia na yede brew na oba ebekire sede ugidie ede eyo osamakani yenyi dia womo aka no bi ano ewo ha. Now first one also 1 Corinthians chapter 14 verse 2 na kasa so ojanso the bonfire na okotu verse 4 can what message can verse 4 yes just verse 3 okay. Verse 5 1 Corinthians so my kind
according to Paul, 1 Corinthians 14, na opero church na wo Corinth no. Hum konkron no na edwuma no mo oyefa. Se obi rekakase bia, right. That nimpa no owo revelation from God. Onya ejiche efi Nyankopon nchen a odo de masapo no. Engam. But church no na adwe na kwa today so obi kakase bia, dam nimpa no ochiro oben Nyankopon nti dem for obi anka bi. Kan yanka na mencha wade bi verse 3. Verse 3. Yes sir. Na de ohye enkom de. Oka enkososem. Ni afutuo. Ni arekyekyere nipa. De okasa kasa bie no ma ono ara ne ho nkoso. Aha no ma ono ara ho nkoso na wa no. Here yo Nyankopon eyi bibie di ekyem. Eye menko a. Eti se Nyankopon e kana menko a na de ne wo menchen. Okay. Eti menko a na me enjoy. Se mama ebinom antia. Ba Nyankopon asamso no. Brass on chance no. Eba revelation say no a for the whole church. And it's a wo pray say wo pese wo kakase bi kaka. Kasa na nipa nka no oba in the form of revelation, a mystery. Hinta sam na Nyankopon de na di ache. Ense nipa no say wan de na di amfa masafo no a. Oyo no nkwa na o enjoy, oye mpai bo. 1 Corinthians chapter 14 sa towns no asam no throughout. Edu baby nchem say aha ne de eye mpai bo, aha ne de eye kasa bia emanto so ana bia tsa. Brokwenim. Enti aha na wo mkonkon enam Paul so che asafo no say se be ya mo mbom mode se mo be hyenkom. To prophecy aha no ye se we hu Nyankopon no kre mo mbom mode se mo hu Nyankopon no kre na mo akyekire mu yie. Enti aha no mkonkon hwehwe se nka asafo no yan yire ho se be su urade asem mo ne be kyekire mo. Sense wo baka kase bi konim na de o hyenkom no ma asafo no nkoso. So ate ya hyenkom aha ne obi a wonya Nyankopon no kre na all de na di kyekire. Me pese ankamu nyina kasa hodo. Nanso de me pe emom ne se ankamu be hyenkom. Teo eja ha no kasa hodo na ya kan wasama yes we no ya hwa ha kakre ya hum kokko pese omuka anase omunsu urade asem mum na omu chekire hum kokko pese omunsu urade asem en chekire sense ombaka kasa foforo. Okay. Eja ha no sela no enyem paibo asem. Second one no o kasa meka say nya hum konkron agusu ye adwuma. I mekai say enam say Onyankopon ense wiase na o sa sampa no eguso ekone de enipa biara obesesa na adwen na obama ya bonisu Acts chapter 2 verse number 38. Onyankopon e de hunkonkon no e de man say akyede na sa hunkonkon no akyede no eno na ebo nipa no na brabo eye enipa no sa bra no e na obaka kasa foforo. Eye nipa no sabra no e na ode ne nsa eboto ebinum so a omo ho besa ho o ka se ne sofo e bompae ma na akola se no keka no se dede enwanu wo ha bi so omo empempebre enwanu wo ha bebre ya bo ho mpae eye hospital sam enjiro Onyankopon wo kwan a ofaso etie ne ma. Okay. Eje obia ogidi bia bo mpae na obo ngidie mu owo na kwan ohwe na kwan ye ya Ewurade betie no eka hu aha eje se sa kwan na so na wo mu ha ya se ya sa yade ya yewe no se no so ye gidie no a edase se wo hwe sa de omo eka no ene de ye Kenya so ye den ewu mu so na ye nkasa Onyankopon tumi no esi na Nyankopon ewa bibia last week me kaka se bicha say and then kwan Nyankopon fa so ehwe ne ma e wa disu bia fa no special providence of God. Say Nyankopon onja obi a oyo gidini say ne ho nche na mensi tabi Nyankopon ewa bepemu no o say
obie kwan mo a bibie kwan but say menya accident ma me say we enyina atwitwa efi ho osofo se me bom paye man say nyina se betuo ho ti se Paul num je nbi Yakopon tumi no ensi sa but eno no ensi okay ti se ne yake na we osofo we mijinidi na wa yese ye mi se sa ampache ene emum a omo system no no sa nkrofo no mo ayo mo den obi se na ma make Greek na o ma me obo mpaye empabo no wo hia adwuma ana wa yesa wo hia yesa wo se wo ka Greek wo uni Greek no hebaba wa ka wie santam woni ma asema wo kan ye obronsam oyeniti se e de wa dwen akodu bebre a ebenye bi obi so ka say yes sir Church of Christ ena monjini ana say universally no eni ho medase se oka Church of Christ eni engineer bejimdi yese djumedi ebinuma sabe omosua de kra akokan ese yakra muchie minim se program wen ko wie no sa nyindifo no binom befre ma confirm a chese aye no kre hwe message e bia nyame adom na nasu kimi emfra Ghana ha asofu binom a yenim won Pastor Mesa Otabe last time he was there just condemning that say ya ba so la hey also then and yet that tongues of the Bible. Oh, I say, a search on neta, a benye binuma, those times. Now, what budget that talk speaking do? And when now no sure they don't know. And this are enjoy the Church of Christ, young and a year. But you were in Jimmy be bring swa. We search on who there. And yet, my chronicano and then the Yalian. Right. And na Saturday dia osha no nkono na bwa ne sa na ye de besi na nyame adwa next week abetro so set kwao or your Facebook no so or say good evening to you all. I like this show very much. It has set Obin Angela or say odi chipa or hwe e free Tarkwa ha ye odi free Tarkwa ya or Facebook no so amani ampon or say Sompa market ya pampa very educative program or also ne dia or de eba ye nie program no ye live e Facebook and na YouTube account no ye Sompa 101.1 FM unya bope ebebie ana ebe yama like ye page no o like ya wabeka busua no ho abribia ye video beto ho no ona abedi kan ehunu afi nso ye videos na ewo ho no ya na wahye bi amaye unya adaje nso a okwa video no da ho nti no ubetimi asan akwa na aboa ede amaye nyina dia ye botai ne ye baako ebehunu nokwaro na ya nante a ebetumi aboa ama yenya daatwe enkunimdie no fi se uhu nokro na bema waye odehye enti wada Roma kwasi da nwumre bia nonso mpa emu yetena se nonkono na yapon se bakani fa wasem dia wie bra na yempon. Okay. Odi kan me de yabeda onyapopo ase ewo dwumedi woni etiefu nyina enso na yakodo ehye yewon de ane dwumedi ye wugidie ni sen yewo arishim de wanso ewo gidie foforo ewo dame adusue hu na yehye onkran de kodo na hwehwetronim yaka bi wanso nyeber na hwehwom mobaya ye nyina ebohu onyakopon akwan no yehwe okwan de every next week ekono yeba ala te wonka se ma yede tu gwanda no asem bi fufu ewumu a eduanye mpo yehuni ebohu yeso yobo hwom na yahwede ma woso ka no dam note ana yenchi a etiefu nyina na mi kodo nchi a meye enemu kani meye enemu ofre nyina ene Church of Christ enwanu nyina dodo so a wo hwe Facebook nyina so yechia hu na yeni support ehwe yen na mu support the program everybody pa next week
Right, enti yemfa nto dwa sɛ oso ye sempakani ɛwɔ asafo bia mu ana wo ye obi a wo ye asafo ba wonim tro no enkomo a yedi wobetuma atena radio so na wakyerɛ wo nso wadwen ana wakyerɛ wo Gyedie a ye ma kwan na waba abeka ho enti no ya na wahyɛ no so ye number ya ye de ato dwa yi 0260196062 0260196063 ofre emu bia yebejo so producer no bema okwan na yetenase a onso waba be kire sede wo Gyedie esi etie nyame nhyira se obetu sa adamo no na osebakani Philip Kofinyan Market Circle Church of Christ asafomu ena ofi ebaye Yenua Evans Labi enso ebae ena ne okenka ntworo no edemaye anwumre Yenua Solomon awua ono so na kenka ntworo ndemaye nyame ya ma next week yebesen aba na mo na mu bisa Bishop Asare Maxwell Asare utia ne nanchi na otreye se onam kwanso obaba bia na waye late enti ne de wantumi anka ye nyame ya adoma next week de ye ne da kwan se obeka ye ho na ye de nkomo no abro DJ Ken na de call Facebook na YouTube no so ye da ye tie for ase ye da ya frɛ for ase midin de owo ahene echampon nyame ya adoma ochena ahomache nonum ebrem onyame de kyeye na ye besen ahia na ye de ade ache bia na wotwi de no yede abron komo bebre ewo oman Ghana mu yede ne nyina ebebro kopem sabre no daye Gyedie wanya so muye